Yekhunjuliwe uyakuvusela lomunye ekhunjuliwe, nami nginguye phela khunjuliwe. Ngicela ukukukhumbuta sihlobo sami, uyabona uJohane sahluko 5 lengimshido, ngicela ukukukhumbuta. Le ndvodza beyihleli 38 weminyaka, beyingahlalele ukuthi itobukela labanye basukuma, ibashayele tandla, ibuyele ihlale phasi. Kepha beyimele ilanga ithi, ngimele lami lilanga lengitawusukuma ngalo. Yekhunjuliwe, kunelakho lilanga, nawe utawusukuma. Lokuthi usaphila emva kwale minyaka, solo ungakhoni kusukuma, awuphileli kushayela labanye tandla. Uphilela kuthi le mini iyeza nakuwe. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela kubuyela kuJohane 2 akwendluleki. Verse 3. Kwathi kube linathwe liphele liwayini. Unina waJesu weta kuye wathi sebade liwayini. Ngiyabacabanga labantu laba Nkosi yami bebashada. Kuthi kumbe bebahle babatshela babahlebela labanye kuthi sekuyaphela. Bakhokha imali lenye lekhona liyawuthengwa. Baphinze bachamuke bathi seliyaphela, baphinze bakhokha. Kwase kuthi ekugcineni sebangenalutho. Unina waJesu wabona ukuthi uyabona nyalo, badzinga kule kuthiwa igrace. Igrace ingenelela ngesikhathi unesidzingo, kepha sewude emandle ukuthi ungasihlangabeta. Unina waJesu wangayi kubo laba bebaphelelwa liwayini. Waya kumnikati lodala itihlahla, wadala emanti. Lodale lokwakha liwayini. Lele kucala liwayini belakhiwe ngebuciko bemuntu, ngenhlakanipho nangelwati lwemuntu. Nyalo bese kudzingeka lolunye lihlobo lweliwayini, ngoba lona lwemandla emuntu bese liphelile. Emawayini ethu ahamba sishiye lesitakhele wona. Siyabadzinga abantu labanjengaMaria, ema-intercessors. Ngimthatha njenga-intercessor Maria ngoba wavela esikhaleni, wathatha inhlupheko yalabanye wayenda yabo. Sithi ngema-intercessor la ngeke ahamba khuluma ngebantu nemindeni kuphela lephelelwa liwayini. Laba ngeke bahambe bakhuluma kuthi phela kaMagagula, phela kaDlamini sekunje. Kepha ema-intercessor latawuya kumnikati weliwayini athi Nkosi Jesu, sekuphele liwayini kaDlamini. Bunanzi abusekho kulomndeni. Bunanzi abusekho kubantwana. Kuphele liwayini kaShabangu. Kuphele liwayini kaMagagula. Kuphele liwayini kaMaphalala. Kuphele liwayini kaNgcamphalala. Le intercessor letawuya ikhulelwe, iye ubala kuNkulunkulu la kuphele liwayini khona. Bese iyalinza kuthi Nkosi, mina ngiyakwati, ngeke ngithwale ngebufakazi bekuthi ngiyakwati. Ngoba Maria bekangathi Jesu uhlala nami, ngiyamathi Jesu mine. Kepha Maria wathi, Nkosi, makukhona longakwenda nyalo, ngicela wendele labanye, kubuye liwayini lebese liphelile. Bekungaba njani? Maye ngiyatithandazela kuthi nami ngibe yi-intercessor, futhi ngiyaticelela kuNkulunkulu afane angengetele bantfu labanjengamaria, labangeke bagcine ngekukhuluma ngetimo tebantfu, kepha labatawuthi bakhuluma, bathandaze, baphindze bathi ngiyawuchubeka, ngeke ngimele isikhathi sekubitwa enkonzweni, ngitawubhukula ngedwa
ngiye kuJesu la bese kuphele bumnanzi khona emishadweni, emindenini, buphinze bubuyiswe futhi. Amen.